Gwakwo na kwararamio gwa barabara ya uraihu wa kiromita 15 ya kuma tauni ya Thika guthii Garrissa ni ndeto itanyitwo kunyihia muhatikano uria uturite riingiriro-ini ria tauni ino. KeNHA kia muigana wa ciringi mbirioni 5.5 nikio gitanyitwo kuhuthika waki-ini uyu, tabarira iria iratwarithio na mbere ni thirikari nene. Ngari ikoragwo inyitanite na koguo ni nina kahinda kanene muno ona kaba guthii Nairobi, ni guthii Nairobi no coke ni uria ngari ikoragwo inyitanite ugakorerera ati ona ndungihota kupenya ni undu wa jamu iyo, na ni oi aure marahuthira mathaa maingi jamu-ini noguo ngari ina ya entia nene, koguo ni igukorwo wira mwega muno na ni tukuhoya aria mekuheo wira ucio marute wira mwega. Ni tabarira igukorwo igiteithiriria gukiria biashara mwena uyu na makiria iganda. Munini wa county commissioner gicigo-ini giki akihoya aikari kunyitanira na mwene kandarathi niguo gutigirira wira ucio ni warutwo rungu rwa ihinda riria riheanitwo. Know where your business reaches, where your land reaches. Remove the structure on your own. So that you go to the road reserve, you get out of the road reserve. Kuna wale baada ya hiyo tutaandikia individually, watu wataandikiwa, sisi tutashughulikia kuwapelekea barua kuhakikisha kwamba wamepatiwa zile notice na ile siku wanafaa waondoe hizo encroachment, either beacons ama nyumba zao ama kitu yote ambao wameka kama ni shend. Tabarira ino itanyitwo kwambiriria mweri wa kenda mwaka uyu, aikari makiuga mitangiko ya miaka mingi ni gukorwo igikinya muthia. Mawira ni mekuriuka barabara ino ya ramio, na koguo ni tukwenda kugatha thirikari itu ya Uhuru Muigai Kenyatta na Jubilee. Mena ujuzi ringi kwina andu mena ugi wa gwaka mahiga, ringi kwi mundu ungihota ringi kuonania kuria materials cingioneka na supply na njira huthu. Koguo no njuge makonsidia andu tacio mena ugi tocio thiini wa sector. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.